Evo ljudi, danas ću da vam kažem koje igre ja igram na mom laptopu. Pa da krenemo od prve, naravno neću ih rediti kao od najbolje do najgore ili najgore do najbolje, nego da poga u ovom redosledu. Znači, Subway Surfers za PC. Znači to. Onda idemo, znači sad, ajmo malo da kažemo analiziramo. To je igrica napravljena za Android, pa kao pošto neki ne mogu da igraju na Androidu, pa je napravljena i za PC, ali se ne preporuča za PC. Tako da, idemo dalje. Ajmo dalje, znači, Skyrim The Endless Scrolls. Jako malo ljudi je čulo za tu igricu, znači šta se radi, vi lovite neke zmajeve, tu je jako dobra igrica. Ko voli to, znači pravi štitove, šeta se, lovi zmajeve, tamo bori se to je za njega. Idemo dalje. PS 2013, to svi znate, tako da ne moram da pričam. Need for Speed Underground, zašto igram toliko star, zato što mi se taj zaista mnogo sviđa i što ga zato igram. Idemo dalje. NBA 2011. Također jako dobra igrica, malo su komode teške, ali dobro. Minecraft, to znate šta je. Hitman 2, pucačina jako dobra, preporučujem. I naravno onaj bez koje kompjuter ne može, Assassin's Creed 3. Da, tako je. Pa sad idemo dalje. Sad ćemo da vidimo. Igram igricu Sector 8 Pređus, kako se priča. Vi ste kao neki robot, isto pucačina, jako dobra, onako kao vi propadate s neba i ono kao posle morate pobedite neke, ne znam jako je tačno, ali dobra igra. Idemo dalje. Igrica Need for Speed Rivals, to je najnoviji Need for Speed, skinuo sam ga i dobar. Idemo dalje. Wild New Weg Home's Heroes, to je kao, to je sa ninjama kao igra, isto dobro. Ajmo dalje. A što je šta igram? Igrica je Fable 3, iskonče pucačina, jako dobro, kao istražujete, slično kao GTA, istražujete nešto. I Dirt Shutdown, isto dobra igra, onako ko volite trpite rally, za njega. Tako da ljudi, to je bilo to što je igram. I sve ko mi pitao koju bi stavio na prvo, a koja na zadnje mjesto. Evo, na prvo bi stavio Assassin's Creed 3, znači bi stavio ili na prvom mjestu, a na zadnjem mjestu, evo sad ću da vam tačno kažem šta bi stavio baš na tačno na zadnjem mjestu, bi stavio ovu igricu Fable 3, ili Fable 3, eto iskreno, to je to. Vidimo se u sljedećem ili gameplayu ili nemam pojma šta. Ali opet, to je to.